Lično mišljenje admina kanala Građanska neposlušnost. Anatomija izdaje. Ko je veleizdajnik? Veleizdajnik nije samo neko ko ima drugačije političko mišljenje. To je osoba koja aktivno radi na urušavanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dostojanstva sopstvene zemlje. Prerušeni u intelektualce. Najopasniji su oni koji svoju izdaju pakuju u oblandu lažne objektivnosti, kosmopolitizma ili defetizma. Oni koji sa visine sopstvenom narodu drže lekcije o tome kako treba da se odrekne svoje istorije, svojih svetinja i svojih ustavom zagarantovanih prava. Obezvređivanje nacionalnih vrednosti. Za veleizdajnika su borba za državne interese i pozivanje na zakon i ustav, retrogradni i zastareli. Oni slobodarsku svest i patriotizam mladih ljudi proglašavaju zatucanošću, samo zato što mladi odbijaju da saviju kičmu pred tuđim diktatima. Služenje tuđim interesima. Bez obzira na to da li to rade za aplauze u stranim prestonicama, grantove ili puku medijsku pažnju, krajnji rezultat je isti. Slabljenje pregovaračke i odbrambene pozicije sopstvene države. Kada jedan narod, a naročito njegova omladina i studenti, pokaže svest i rešenost da brani svoje granice i svoj ustav, svaki pokušaj domaćih aktera da tu borbu relativizuju ili proglase uzaludnom predstavlja direktan ubod u leđa sopstvenoj otadžbini. Prava izdaja počinje onda kada se sopstveni narod ubedi da nema pravo na borbu, na svoju zemlju i na svoju budućnost. Zbog toga je žig veleizdajnika najteži teret koji neko može poneti, jer gubitkom otadžbine gubi se i svaki lični integritet.